Aktivnu kampanju vode i manjinske stranke te manjine. HSP je uputio javni poziv strankama desne opcije na zajednički izlazak na izbore. Skupljanjem razmrmljenih glasova tvrde osigurali bi ulazak u Sabor. 3 srpske stranke u koaliciji Srpska sloga idu pak izazivati SDSS. Kažu žele vratiti povjerenje srpskih birača u politiku i svoje predstavnike u Saboru. Okrupnjavanje je očito in. Predstavnici jednih i drugih večeras su s nama. Dobra večer. S nama je šef HSP-a gospodin Danijel Srb i predstavnik Srpske sloge gospodin Milan Rodić, inače predsjednik Srpske narodne stranke. Dobra vam večer. Dobra večer. Evo, gospodine Srb, prvo za vas, koje stranke desnice pozivate u koaliciju? Prije svega dopustite mi da danas uputim rođendansku čestitku generalu Gotovini, čovjeku kome je stavljen na teret odgovornost za pobjedu Hrvatske u Domovinskom ratu, a kada u pitanju odgovor na ovo vaše pitanje, pozivamo sve stranke desne domoljubne političke orijentacije. Možete ih nabrojiti? Mogu. Pozivamo i stranku gospodina Sačića i gospodina Vekića i sve druge koji žele priključiti se. Nemamo ništa protiv. HDSSB, HSS, Keruma, Bandića. To ste sad malo otišli u desni centar, u regionalne stranke. Dakle, oni se sami na drugačiji način izjašnjavaju, baš kad je u pitanju i HSS i HDSSB koji se smatraju strankom centra i regionalnom strankom, a ne desnom strankom. Dakle, oni su se u tom smislu... Njih ne bi. To je zapravo jedna drugačija politička orijentacija i ne radi se o tome da mi ne bi s njima razgovarali, nego se radi o tome da tu zapravo je drugačija politička opcija u pitanju. Ali sve druge, bez ikakvih isključivosti, pozivamo jer želimo zapravo... Koliko vremena im dajete? Ovo je javni poziv, jel? Javni je poziv, s time što moramo biti svjesni toga da mi nakon 7 dana moramo definirati vlastite liste i do tada želimo... Znači rok je 7 dana? 7 dana. Je li možda zakašnjeni poziv ovo? Čini mi se malo... A ja smatram da nikad nije kasno. Hrvatska je u jednom takvom trenutku da zapravo treba jedno tako okrupnjavanje. Ne smije se dogoditi da se ti glasovi desnice pogube, ali ono vaše pitanje, mislim da je isto tako bitno, nije to zbog nas. Mi prolazimo u Sabor, mi ćemo imati dovoljno dobar rezultat na parlamentarnim izborima. Uostalom, nema ankete koja nama ne pokazuje da ćemo ostvariti 4 saborska zastupnika, pa čak i u uvjetima kada je politolozima poznato da su upravo birači desnice oni koji se na anketama nerado izjašnjavaju kome će dati svoj glas. Gospodine Rodiću, okupila se srpska manjina. Koji je cilj? Zašto Srpska sloga ide protiv SDSS-a? Idete li samo protiv SDSS-a? Pa u ovom slučaju idemo iz sljedećih razloga. Poznato je da ljudi koji vode SDSS na čelu sa gospodinom Miloradom Pupovcom, gospodinom Zelcom, potpredsjednikom vlade, gospodinom Stanimirovićem i ostalim ljudima su u sadašnjem svome radu pokazali da potpuno ništa nisu tražili za srpsku nacionalnu manjinu i da su jednostavno postali interesna skupina koja je postala opasna po srpski narod u Republici Hrvatskoj. Evo, i reći ću vam, upravo to nečinjenje i nepoduzimanje ništa, čak i poduzimanje nekih stvari kao što je gospodin Pupovac u nekoj političkoj trgovini sa gospodinom Šeksom pokušao čak Srbima osporiti i uspio u jedno kratko vrijeme osporiti dvojno pravo glasa što su druge manjine dobile. Dakle, hoćete li ići u svim izbornim jedinicama ili ne, mi idemo u 11. izbornoj jedinici, tu ćemo ići zajedno. Zajedno su, moram reći, znači Srpska narodna stranka, čiji sam ja predsjednik, i Demokratska partija Srba i naša stranka. Inače smo mi danas i objavili svoju kandidaturu. Mi smo se složili da će gospodin Đakula biti ispred Demokratske partije Srba. Dobro, ako uđete u Sabor, kome ćete biti bliži? SDP-u, HDZ-u? Pa evo, kada ste to pitali, reći ću vam ja i odgovoriti vrlo direktno. Bićemo bliži onima koji budu ono što piše u hrvatskim zakonima i što pripada... Dobro, to je diplomatski odgovor. Tako, da morate danas odlučiti gdje biste se priklonili. Pa kad bi morao odlučiti, onda vrlo dobro znate da su inače Srbi po svom uvjerenju najvećim dijelom su ljevičari. Pa mislim da bi u tom smislu onda odlučili tako, ali vam moram još nešto dodati na to.
Smatram i reći ću, ovo upućujem malo i gospodi iz SDP-a i kao stranci i kao ljudima, da do sada primjerice nikada nisu od gospodina Račana pa sada do gospodina Milanovića nikada nisu primili ni jednoga čelnika srpske stranke i s njima porazgovarali i da dolaze permanentno. Je li ovo javni poziv da vas prime na razgovor? Pa gledajte. Nudite im se za koaliciju? Pa mi se ne nudimo za koaliciju, ni ćemo to raditi, nećemo ići dodvorničkim putem, oni su velika stranka i očekuje se od njih puno, koliko hrvatski narod, toliko i drugi, ali bih rekao da dolaze svake 4 godine, dolaze po srpske glasove i Srbi glasaju za SDP, a oni isto, nažalost, do sada nisu nikada ništa upitali za srpsku nacionalnu manjinu, a mislim da su imali dovoljno moralne odgovornosti i razloga, upravo zato što dobivaju uvijek negdje oko 40.000 glasova srpskih. Dobro, evo zaključno, pri kraju smo. Gospodine Srb, zašto ste se odlučili na ovaj potez, dakle pozvati desnicu na ujedinjenje? Je li to matematički, iz matematičkih razloga ili je to neki potez očajnika? Sami ste spomenuli ankete, one pokazuju da nije rejting HSP-a kao neka druga zlatna vremena. Nije, ali pokazuje isto tako da se HSP vraća. On praktično doživljava jednu novu renesansu. S Antom Đapićem i dalje? Ante Đapić je počasni predsjednik. Stranka ima predsjednika, stranku vodi predsjednik, to sam u ovom trenutku ja, poštujući i sve stare članove i počasnog predsjednika, imajući u vidu i njihove zasluge i iskustvo u dosadašnjem vođenju stranku. Dakle, mi nikog ne odbacujemo, želimo se osloniti na iskustvo svakog, poštujući dotadašnji trud, ali isto tako procjenjujemo što je u ovom trenutku za Hrvatsku stranku prava najbolje, a u konačnici mislim da nema niti relevantnog političkog analitičara koji ne govori o tome da će HSP biti veliko iznenađenje ovih. Dobro, sve ćemo vidjeti 5. prosinca. Kad sam nas u režiji pitao je li moguća suradnja jednih i drugih, samo ste se nasmijali jedan i drugi. Pa evo, ja bih rekao ovako, svi smo mi ovdje u Republici Hrvatskoj hrvatske stranke, bez obzira da li nosile hrvatski preznak ili srpski preznak. Ja sam izuzetno dobro sada prvi put uživo vidio gospodina Srba i s njim vrlo lijepo porazgovarao. Gospodine Srb, evo kratko, moramo završavati razgovor. Dakle, nama je prije svega u interesu razvoj Republike Hrvatske i u tom smislu i državljani srpske nacionalnosti koji žele živjeti u Hrvatskoj, razvijati Hrvatsku kako bi njima bilo bolje. To je program koji mi apsolutno podržavamo. Gospodo, hvala vam puno na gostovanju u Trećem dnevniku. Hvala vama.